Жаңғыз тұрғаны ма? Жоқ, 4 kişi тұрады екен. 4 kişi. Яғни 4-тен қашып қайда барады? Түн ішінде бар, кешінде. Күндіз жоқ болып жатады да, жұмыста бар. Sonuç bu. İşte bizdeki çöp salak da yemekleri. Arasında bir çöp toplar. Senin kafanda çöp oluyor diye. Çöplerin tergemde. Çöp toplar. Bir bol toplar da çöp. Adır cünüm de 5 som demez ko? Ya. 5 som. 5 som demez. Sakılbaydı alayın dep işkim var bay. Anın gülüm çok cünüm. 5 som bolboso. 5. 10 som bolboso. 2 gün bolso. Cünümde oturup da көп bolso 3 gün. 3-4 gün. Bolso 5 gün. Ana 5 som, 2 som, 1 som bolsa ana Azır bir yaktan ısıp atat. Bu tarih terde atam? Ola.